Warula Kumanana Karafiru Yana Maila Korea Rosia Ide Ide Pegapoa Ora Moraika Yekinya Po Are Makomete Wale ya Kwa Otiro Shaba Okele Paku Otiro Robo Kita Tani Yagita Tuaya Teko Wenya Ela Teko Wenya Ela Mũini ngũthi wa nyĩmbo cia mũgithi ũĩkaine ta Waithaka wa Jane kana Karaiko Master ũrĩa ananagio nĩ macambĩki ake nĩararĩ na mũgithi kĩrabu-inĩ kĩmwe kũrĩa mwena wa Nyahururu na aracanjamũra macambĩki ake na nyĩmbo cia kũgoca Mwathani, na harĩ nyĩmbo iria ara-performire he rũmwe rũrathiaga ũũ: Mwathani wakwa njakanĩria tawa, nyumĩtwo thutha nĩ nduma nene, mbere cia ruru ihana mahiga, kũrĩa thũ ciakwa cinjetereire, nĩndakũhoya ũrekie mũraika, ngĩkinya kũu ngore makomete, mbara-inĩ yakwa njamba ĩhoru, nyũmba ĩno yaku wakire na thĩna, ũrigicĩirie nĩ oragani, nawe wakire ũgete kĩhoto, waragia kiugo ũkahotana, nĩwarũire mbara yarĩ nene, athamaki a thĩ magĩgwĩtigĩra, ona kwa ngoma ũgĩtigĩrwo, gũtirĩ ũcamba ũkĩrĩte waku, gũtirĩ ũrũme ũkĩrĩte waku, njagĩte guoya nĩ kũmenya wega, nĩnũmĩrĩire njamba ĩrĩ ũrũme, ona mangĩũka mega kana moru, nganyita mega ngatoria maũru, nyunage maru ngauga nĩ wega. Na rĩu kwĩ macambĩki marehete mawoni mao gũkũ comment section, ta hena Rachel nĩacangĩre na akauga tunakupenda sana Waithaka na ukuje Kiambu tunakumiss sana, na hena ũngĩ haha ũreĩta User 254 nĩacangĩre na akauga that mugithi was amazing and I really enjoyed it, ukuje tena Aki. Nake Phyllis nĩacangĩre na akauga I really loved that mugithi, it was amazing and I danced and sang along with you, you're an amazing person. Kwa takriban miaka 15 sasa, Art and Craft Kenya imekuwa miongoni mwa kampuni ambazo zinaongoza Afrika Mashariki na Kati kwa ubabe na ujuzi na maarifa ya hali ya juu katika ujenzi wa fanicha za kisasa. Teknolojia ikiingilia kati, Art and Craft Kenya imezawadiwa hivi karibuni Best Furniture Award 2026. Hivyo wakiunda fanicha kama sofas ama ukipenda viketi, meza za kijikoni na sebuleni, pia shurak za kisasa au vitanda high quality and strong, size ikiwa ni 5x6, 4x6, 3.5x6 na za watoto pia. Kwa mawasiliano tupigie simu 0791304459 au pia WhatsApp ukitumia nambari hiyo hiyo, au unaweza kupata katika wavuti au Facebook Art and Craft Kenya.
Hii nyumba tunajenga kwani? Hizi ni kuja tu. Hii nyumba. Mpaka tufuate nini? Hii mlango tunaweka hapo. Hiyo vitu kwa sawa twende. This is we present Hope Ready Driving School, where we say that your safety is our concern. Remember that we have modern vehicles, manual and automatic, and I know that we have the qualified instructors, and I'm very sure that you will learn, not only to learn, but to be a confident driver. Our mission is to provide safe, high-quality drivers training that build confidence, responsible and road-ready drivers, with a vision that empowering every learner to drive safely for life. Remember, when you have the right information, you will be Naam, kwa matangazo mbashara uko karibu sana kutangaza nasi katika Artboy Media. Ni kampani ambayo inafanya kwa bei nafuu kwa matangazo ya video ama ya picha pia na ukipenda pia mention ni kwa bei nafuu sana. Unaweza tu email katika josepboy254@gmail.com ama pia unaweza piga nambari ya simu ambayo ni 07 ama ukipenda 079130 44 na 59 katika WhatsApp namba ama ukipenda mawasiliano, hiyo namba iko open. Welcome to Artboy Media for any update.